Jatuh sekali tu bukan bermakna kau dah gagal. Kau kena buat lagi sampai kau maju ke hadapan. Itu penting. Of course dengan protection dia yang betul dan bagus, boleh secure lah. Dia selamat kalau kita master dia punya fundamental. That is why basic fundamental sangat penting. Kalau tak ada basic tu terus hantam je, memang the risiko memang tinggi lah. Untuk start skateboarding ni, kita kena belajar dengan coach yang bertauliah. Safety in a way that not just physical, but we also want to create an inclusive space, a safe space for children to explore their talent. Dalam kelas kita mengutamakan keselamatan. Jadi macam helmet, safety gears tu kena ada. Kalau masuk kelas tu kena pakai, and kalau keluar kelas pun kalau boleh pakai je dulu safety gears. Sebab kalau beginner ni kita tak berapa tahu macam mana cara nak jatuh, and then we don't know what to expect when you go too fast, ataupun orang lain yang membahayakan keadaan. Macam you drive kat jalan raya lah. Kalau you bawa kereta slow, orang lain laju, akan ada risiko je kat situ. Bahaya memang bahaya, itu risiko yang kita willing to take lah. Of course dengan with correct protection gear and also cara jatuh yang betul dan diajar dalam kelas, itu boleh lindungilah dia daripada cedera yang teruk kan. Helmet penting lah. Skateboarding ni sebagaimana yang kita tahu, dia ada banyak values, ni nilai-nilai murni dia lah. One of it is building confidence. In our class, we break down skills. Bagaimana nak be more confident, how do they face their fear ataupun embrace failure. Itu paling penting. Embracing failure tu paling penting. Sebenarnya dia ni macam tak berapa nak bagus dalam socializing. So bila ada tengok kawan-kawan main skate, so nampak improvise lah dia punya social skills dan juga dia punya resilience tu. Dia kalau nak buat satu-satu trik tu dia akan buat sampai jadi. Itu yang nampak dia punya semangat and passion dia lah. Jatuh pun bangun lagi, buat lagi. Itu yang kita nampak dia positif lah. Bukan saja dalam main skate, tapi juga dalam segi pembelajaran pun dia follow the same attitude as well. You see skater turun daripada stage yang tinggi-tinggi kan? Macam bukannya try sekali, dia akan try beberapa kali. 10 kali dia try, baru sekali dia land. So that builds resilience, that shows them how to embrace failure.